اوجي دبجه دي ساد و جوره مرحبا دست بکته فخریا خانجی بوی مرحبا کی اونها قالا کوارج مرا بکم فخریا خان پیشی وی شکلی دست بکن در چوا بریاردا کوز خباتک ببیرنگی بدم وكي خطوة شانزين وقالك هات عجبانزين زارة ما تشيتي تشواتي يزباور ميجا حمو كيس منافت كن زارة ما تشيتي تشواتي كي تشما زارة ما 1% ام دست بيبكن باشين بره خود ناور اوكي از بره وی راست بکم یعنی کوارنم بریاردایی مکو مکوالا بهفر بریاردا تمام اجبر کشرده من مساعدتر بو یعنی از وک ادیتور من وک ادیتور دوام کر آگاهی وصابم ویا سرراس بکن البته آگاهی وکا کوار زارة ما فخری آسای درخستیه yani elbet fermiyet edip خود یک جر لازم yani fermiyet edip یک بو خودی اوج شرده من مساعد بو از بوم خودی و وک ادیتور جی havalan پیشنیاز کردن و سب دوماند لی ما نده havalan به هر بیارداک و ام کوارک نو باشه عمل و لجنه کی لو هيئه جبنرن کی هي و دماکو و بیار کی دایه متوا یک بیک شغل بدره دی البت أنا هجمرة ششاية لجنة هجمرة يكم وإنهاج هبقى الجداية هنا جهرية باركي نعم جهرينة جهر تنتهي هي يعني دوامي أساس جبوه كي لا نفسه يعني نفسكار برنجة كي دين يعني رنجة كي جدا تولي نافرو كده كنفسه يعني جانا وصابو جهرة ناف أوقاس جبوه اف تأثيرك شو هل بتشتكي مجبورية تنيدو دوام بك ليه هن هفالا جبركو الشرد مرجوان نمسايت بو وان دبجة بردان تمام ليه أنا كل جنيه دي حوالي محمد شارمان عمران آران بوران تك و زانا زيدين جوانات زانا زيدين في حجماري المزيد زيد بويه أو حوالي دين أم سريد بهفرنا باشه يعني جبون هذا أمريكان ببيجن اللي بيجبو هجمارة أم ببيجن برا زيدة ببي يعني دوام بياوي ورا بله هي بيتكن هي بيدار بيجي هي بيدار اللي برا يعني كدك مزنه يعني كتكارن جبوكو زمان كردي يعني شو ادبيات بيجون ادبيات موسيقى يعني شان هنر لبله كدك مزنه متفكاريك مزن نويه كي امجي دوام يا وي يكيت خوازن چار مهن جاركي درد كده امجي جبو چل سبات آدار و نيسان افريل در باستاره باشه gelek nivisen mehene disa hep beyvin henem un çaba dıxabetin jibove ki yani çaban bir yardedin ve hejmare debkire hep beyvin abken çabken ve xabate belya bele دهن هشماران ده ام جانا بیادن ام دخوازن بهترسم مجارکی گرانیا خو بدن مجارکی آن دوسیه به آنجی ام جانا جی serbest değilim ام dibejin yani dıçı var ide ben nivisa dolaşinen ijan nivisek eme bu eşinin an kesinlikle eme hep bir çevik elbet lijne veya bir yardıdı her yek peşniyaz yaxodu bejin o jali paraniçi be kabul kırın evde vaşandın bu wan kesan DHP bir çekin an ev niviste vaşandın yani hatta lijne lijne bir yarına da erenek hem niviseke ne vaşinin bele başa ne bu prani dve hejmare de un ser helbeste nesale ser helbeste sekinine u jarketin ve vega ev yeki balamıkşan jiber em bejin helbesten sorani kun wergerinin zarave kurmanca muhabbet belki sa hen zahmetiyan mucarna dikşinin yani tişteki asayiye brası جانا تشتم ساجين دجين سادجوارين شيرين براستي يعني مثلا زارفا yandı زارفا yandı بله يعني هلبت اجبركو ya az bu mesela soranı baş nizanım yani erekim duxuyum famdikim li az nikanım قاسيكو ورقار بكم از اوقاس باش نظام لجبر في هلبت ام بريسكريك ديجين هر جاري ام دو كسين كو كان بيجي سوراني ورقار بك دوان دگرن و جاري باشك مهدي جعفرزاده حوالي كي كردي سوراني خراسانيه ما إسال هفدن ناسكر او جبوما شانس بكو توليمه بو او هريك چار نویس ویژه سورانی ورگرند. اویج تایبتی زارماج هی براستی او دسپک ده تکیلیام روشلاتی کردستانش چه بو؟ ایجا قاسی که همه بیش قاسی که نویسش باکورتن جی روشلاش نویسش مرده.
تشتكي باشا الراس جمر زحمتي داد كبه وزحمتي ورقري داد كبه لي هيجاي في زحمتي جبركو بصايا زارة ما مجال كش روشلات ناسكر يعني زارة ما بيا نه نافي كاري كوارقريه ده بيا می اکس ناز نکرنا. گرک باشه بگه دو میوانی می مجید باقری کو اوجیش کردن خوراسانی بود. اوج دما قال دکرد کو بسایه که بسایه کاملیان امگیش نه هایامش هوا بو. یعنی همو کردن کو بربرا بونه مهاب بیشن. هایامش هفدو چه بویه. یعنی وی شکلی بوان خباتان بیشن یان کوار یان پرتوک یان کامله بوان خباتان همو که هفدو هایدار بود. راسته yani. Ki çift geliyor deri. Jberk hem milletteki bir devletin saziye metünneyi saz an bani emli ben bahaf tünene yani her tiş bir inisiyatifa gelek tiş inisiyatifa şahsi demeşi. İnisiyatifa şahsi ne de kesay usav destekliye. Yani az hatim de bejim yani çay xondavani zarama hay qat ne giringe hindik kem hiç ne giringe le ev da naberam me baku roşlat başurji ev jbir nekin ev prek purxurt amadekin naber ev hejay be hazaran xondavana brastici ana dikanım 5-6 navaj roşlat bijmerim seçar navaj başur bijmerim ne zarama biya me havdun naz nekra. Yani brastici hani evdibejin ya hani ne tevçteki tahayyül kiri te tahayyül kirin brasti zarama bu amurek ku em havdu bu fikrin em havdu tahayyül bikin. Em zanin vay ha lurji kurtane Elbet mezani bu kurtayı le namberabet diyalog etçe bu. Diyalog ekser revşenbiris briyan vise diyalog etçe bu ki evçteki pırgringi bu. Pırgringi yani demako varakır kovara zarema ve stand ve xwend bitene wek em bibejin jaliye edebi ve nivisin xoş tene navin yani bu vesile tişteki baş dama beyna ve yekiş jur ettim. Başa me god wek prek derbas buna ve preca caran hikes astengiyan dertxin yani wek em bibejin yani çava ev tevkariye dedin demako winji diçin deriye wandixin ev yek mühime yani hen juani me rexned bin serveye ke dvin mebtene dehelin yan dibin wek em alikari tevkariye de kemasi henem تشتكي ساجون وندجين قد جوا حتى أنا وجين تشتكي بسام يا براسي تسبيح دكين جزائر بدن أم كرديك كارك دكين أم بري بحث كاري خوب كم قصب غازنا دك يعني herkes تجي غازنا يعني تو برشتكي جدي 2 ساعة غازنا خوب رزقن يا براسي az bu xava gazın içteki lüks benim yani hani iro velatmet çı ravşedeyim netmet çı ravşedeyim zanen yani gel vazahmetin mazın haçtek bir lüks yüklem bahsa zahmetiye kovareke bakın ya şu desme içteki me bu desbekram tu piştamet ne rehstin ne sazi içtek tüneyi مزانی با من خود دست بکن یعنی من توش کسی هیوی نکر من پشت خوش ندا کسی تو سوژ ندا من سوژ کسی نگر شو من دست بکریه و تو جواب مجنال آلیکاری کسیش برای جویالی تو گاز نمیتونه فهم خوب خود کن کسی روشلات و باشور بس کر یا مالوان آوابه من شکی نویس خواستیه من که دیالوگ خواستیم دیالوگ دینه کسی دری رو من نگرتیه کسی نگوتیه نه براستیجی چی دسته اون هاتی کرنه yani jvali de gaz ne mütüneyi. Sabah malavan ava. Emjidi bejin. Yani em kurde be gazının. Gelek başa. Yani müdit proje kabar keşez bir ki kaydı bitti. Kurtaki ne got az ne bir gazını. Ya işte gazı şey mezedekkir. Ya belki mezedekkir. Amedik gazını dinalyak. Yani em çitek mezedekkir. Em çali ereni bivinim. Ya tu kareki be zahmeti tüneyi. Ya tu kurd orturak rabe دوی حالی دوی روشی دکتراب کوباره که تئوریک در هلبت زحمتی yani دویش سرید زانه yani tu zanişteki zahmeti gece çiğ gazına bakıyor. Bir yardar bin. O des bırakır. Yani uzanın evet. Ama mühim çiğ desteme ben müye bakın. Am dikarın çiğ bakın. Am müye bakın. وحتى أمنك أو نك أو تشتكنك شو بقى كنا تشيت نابه يعني هيسان نابه
سدما زحمتيات شيء شو جبرك حتى أنا تشتك نعطي كرن يعني بركيم تشتاتي كرن الباش ما باشخانة خورتونية دانه هبه خورتونية كم جور استفاده بكن ورفشا كردي ديار شو ما ويا زاني بوقت ما كوار درخش ما تخمين دكر چند خوندوان هي تونية دیگر وانا ما دست بکریه ایشم باشه یعنی و پیشلی کوی نکر analize کم بیشتر وکر لگور یا آناز بیش وقت تدبیر کوستندیه یعنی يعني نحو جيت الراب اللي يكون دور دريج بس ما روش ميداني يعني أم همو كسي بالصلاة نابي دبياتا كردي دني وك خوندوان هني كوالي ما نيسكارن برهمي وان هني شو روشك ديارم هفدو زانن هفدو ناس تكن بوتانسيلك اشياء بجم خوينر يعني هجمار مخابن كمه جبو بيجن زمان كردي جباكو نزانن زمان جباكو باش ما يعني نكارب خوينه باش ما يعني يا خلط بيتشك قد خلك بيتشك داد كبس بزمان خود بي بد نفسينه جزاروك تكتب خود خوينه نابد بيتا بدبي دبستانه بدي باتا مزند لا يعني ام دبستان زانگه هنده برهمن دینه مزند بن ام ادبیات ترکی مزند بن شو باریک شان سر بگیش بر بگی پاش مای اینو اده yani دیگه ام بجن ین بره ین عالم ما شاعرن ما بسمان ما نویسکار ما ین مزن جوان ام بجن اینو نفشا داوی ام بخوا yani az بخوا من 15 سال بعد دست خوندنا کردی کریه يعني من 15 سال زيادة زاني دبستان خودي لي مقاسي كدبستان خودي أو قاس صار من بخوندنا كردي در باسنوية يعني دوام دي سالي بوزيتيف بنيرن أهم زمانك كد دبستان هذا نايفير كرن قال كاس بلكي دي باوان بلا تير بيرنا بيفن نبيجن بلا كيرو براني وصاية قال كاس زمانك وصاية قال لك إنسان بإنسياتيفا خو دست بيدكن دیگر که نمیجبورم چیزی پر اراده شخصی دست بید کن فرد بن. ام بزمانی که وسا کواره که رخنه توری دادخن. ام جوالی به پوزیتیف بنر yani ev ne çiçeki hendiki. Yani bra ev juha biner. Fa nekinji hatta kun him bebin disajı bistin. Bral mala ve fisekne. Bir şekilde jum tepkar edin zaman. Yani merv naha nizan beji. Yani az duazım bejim hani em de bej işte zamanı ve paştı may xondavane metüneyi falan. Elbet betüne böyle çava habe yani. Yani evrekmen az digal ki tüm mecburiyete metüneyi tane çiçeki ku ev hestenmeyin tevi hani ev heste ev müşkurdi hazdikin digal ki amzanın hem beri ve çiçeki maddi jeme kazançnekin. Prani xondavane kurd usane. Elbet vekim ben. لا يكو هنا شيء. أنا ذا بدين أم نقول ويش شوار أم شاود كان خندوانة كيل زيادة بكن أم شاود كان قابة كيل زيادة بكن دريم ليه بفكرة. ما كان لخود بيجرين بيج زمانه ما باشته ماي فلان بيوان خندوانة ما كيمه خود نقدين بكة. أم زيادة بكن. جالك باش يعني براستي بقى الجال همو برسان نسا برسبين بوزيتيف إريني أفجالك خوشه يعني هيفيان جشتر دكه يكون ها تماشيت كنكو ينو دس بفي كاري بكن كارين بفي رنجي أو جوان وقت بهيفيك مزن يعني وان برسبان مشبورن هيفي خوشه لبلين كود دخين جي يعني وقرسي وكتلي مهاب بيجن باش دشوبين يعني فرق خديلي داد كمان باش وصاد باريسن أو يكش باشه أو شيء مهمة أما أنا ونداني كنا مهاب بيجن باشه بقى درباسي بيفينا بين بقى ينكو مراختكن نافركا هجمارا ششم بري نافركا از نافي بيجم نها قال لك اس نافي مراختكن بري مناج بيركر بله ها شيء زارم أنا دمام نرنت قلت يا شو خوش خوزي نافي زار يعني وك نابك پرپر نابك ملوديك و آوازای خوش مثلا مروف دکاری وقت نابك کچا پیش نیاز بکن نفسا کچا چه بود دکارن نابك کچا خوب کن يعني پرسا تنیه دجانا روزانه ده پرسا پیوکا پر نای بکارانین شو زاره ما نه پیوکا کرمانجی نه کرد نکان بیشم اولی دما بیاردم کواره در هم هر کس ناف خودم ناف پیش نیاز کردن ناوی داد بیرام یا پرانی هاتو بکارانین یا جنب پشتکی پر اورجینال بو yani meçtek ser hev nekir
و روزی که از حوالی خو عمران آرام شوان تلفن داخلین دوی نوید هم کسی جنابینن همو کوال سر اینترنت آوابویه سر فیسبوک آوابویه هم هلی بازار کن درکنه یا تلفن یا جبری اینترنت هم راگاندنا ما بیکتی هم جهت های دارد روزی که تلفن بیویم چی بکن عمران گفت کام آوستا بنرن آوستا جی من چند سال بری ورگراند bu Türkiye, İngilizce bu Türkiye mi ورگراند bu? İşte tamam ورگراند. Gelip beyvin zamanı Avesta'yı orijinal dedim abi. İngilizce antune bu. Elbette min bu avay derbasi Türkiye'dir. İşte fikrim o şanxaneye jigot mu gov beyvan nay fam kırın. Amca ferungo kek amade bikin. İşte beyvin Avesta'yı. Paşi davi Avesta'yı ferungo kekeyi. O beyvin kuş zamanı Avesta'da o xumayı. من آماده کردم چند سال دور بود من جبیر کردی. ایشم گفتم کام آوستا بینرن بلکه نوی که اورجینال نور پیدا بکن. شو آوستاجی چی موهات بیرامه هنی آوستاجی هم اولکی هم وقت نوی زمانه کی نوی اولکی نوی کتابه کیه او نوی کتره ترتیجیه و وقت کوکه. ساقال کر دمن داوید نویسکارمه یه هجا فرد جواری امسلاوی خجرا بشین اوجوها دچاپ منی اجبا کی ده قلاوی کی گربو اگر پیامه از ببینم اوجش خو بالک شاند بول سروی کی اوستای دیرو کی ده ناوی کتبه کی پیروز لسوده ناوی باجوار کی استانبول ناوی و شانخانه کی 20 سالانه و نشانه کی لسر 505 کتابیه راستی سراوی خو جکتکارین اوستای رژی بشینن o Serdaviye Avesta ve zaman şey aslında kok zamanı Kurdi yani Avesta Farsi Kurdi var hem malbat ekin yani piçeki jmobe çıkar mecburi gibi hem piçeki vegetarian ser kokye hoş mesela vegda koka hoş ha dur ferengo kedem zaramadit çanaveti jha bule avaza ve mehri hoş zarema bu iyice vatayaj bejim vatayaj bahar بهار شناهیش برگ زارما حجماره یکم 2014 گلانی مها گلانی درکت بهاری درکت اوج بروی او ناپر خوش لافات بهار دور واتaya uyge hemen ve zarema olsa dilemeri parkete geçti mi yani satıştaki hoş demek ki banga öketke bahar etke bahar heşinayi böyle tabii bahar düzane تنين نوقدم سال أو مواطن نبونجي دي وقت فيجين أو تشتكي شخوهش ياربون نوبون واتش ناجي وش بكردانج يكون نوروس يعني طب إتاك ما يجي هيك أم تشتكي نوبيجين تشتكي نوبكن هم دم سال هم واطة أرماج فلان واني لها رنشتن أما از ليش بيجين برا هوال بينرن دملكيجي جمله خیدن پشتی که ما بریاردا ما ایلان کر لسر اینترنتی گله کسا گو اف ناف زازاکیه نکو ناحیت هم نزازاکی جبر که براستی من خو نزانی بو حوالی مش نزانی بو دنا بیجی زازاکی دیجی زاره ما دم واتیا dileme hündüreme işte ki bu vataya ve heye İşte ara ki bize ki zazaki sanı bana debejev kovara zazakiye. Ha. Yani zazaki de tane o tipa em zarema ev zarema. Are yani pır zore bir de vakave pır dışı behaf. O pişti ve vatek dinci heytu piçeki zore bir de tu zarema bxine o zat zanı manya zarzeç zarok manya زمانجی تب کارانه زارمه زاروکن مم دیوی زارمه و bu naveki pırvatayı yani yeki demilki rast o çiçek edin famdike em bijberk me o navatani em çiçek edin famdikin o hnek gelekes vak zareme mesela o havalin roşlat vaqtat tujed beş zarema o jberk farsi dije ma o zar falan o vatana nezi havin ev rast bejin kayem navi kovarama yani zamanı me zare me usa famdik safam sabe Fakhriye Khan de hejmarek bitani jbove mjar vakit mecbur zare dosya taybet ya pırvati
her çişleme pırıyam, zarave me pırın, parça me pırın, her çişleme pırın ave mecbusa parvat. Şimdi şanıya da öyle yazmani. Bravo. Bu belki serbilindi. Ali pozitifli. Neyse pozitif. Başı. Sibes yani yek pevist bu. Bu yekken o bejinleri ne kadar pozitif o erine ev yek baş bu. Le bas yek pevinam beben yek o merak kınha bir kişan kesarce sohbet hatiye girin, pers hatiye pers girin. Em binin meyet teypeyim. Bele. Seyvan Seydiyan heye. evji koşu roşilat je mahabatiye. Hoş mahabatiye. Gerek başı. Uçağa em kalavet tekli hani dayna tekli yani uçağa çünkü devet çıkar ve persen ve. Yemeği teyp em 2006 بمسه bu ya donsa se bu çarda bu. O divanavi derkej avesta. Ne bamın baş nay biram nave divanavi. Şu mec divanavi naskır. Yani men bu şahsen ji naskır bu rubruji men naskır u me teyp. Jiber ku me gotu ve me grani bidin ser helbesta modern ji havale kusa hat biravi got Mehmet Şahman got çima me tayip nakin sedema ku me prani got ere ev bu me got yani zarema Armancık ve hey ku naf perçen Kürdistan edebe ve preki yani me go bra helbesvane ki ya başu ya roşlat be jiber ku bakur prani em hevdun nastikin. Me go bra yeki başuri be fondavane bakuri ji yeki başuri baştır jinezdin naz bikin. Jiber ve me xwas bettir ji perçe egdim be. Başı yani baş çabuya. Eka Fahriye Hanım dema ez ru planuha derbas dibim aliyedin ve ledinerim çakud ve mela be divana xwe qala mela cezire tekirin bu minak be divana xwe bu minak xani ji jiber tevkar ya wiyadı berdewam kirna hişmediya peş xistina zamane Kurdî de bonevşen piştî xwe yên ulemaye Kurd bu modelek. Rast tespitek sanirek bir hoş cebiye. Kala navin mazın giring yen gram baha yen gele Kurdcitkin. Gelek başa. Yani bir bir rengi jusa undikin ceger kunjem dibini bistektin eme kala helbesten wijibkin. Aha, beled ve nave de got ceger kun him jbinek rezbejim dün vissa ceger kun hene. Ya brasti hatta ana de az kurmancı de hatta beşin Kurdiciydi. Yani her dün nivisen hatta ana her ciddi ser cegerhun hatta nivisandın evun. Yek tanıha yani. Ya brastira yani hey beli. Yani az nizanım ne ditiye. Evji be İngilizce hatta bu nivisandın le men var garant bu Kurdi. Yani ser cegerhun hatta ana vurdu ve diçnattı nifsandın ama le beter ya bahsa biyografiya vikni ya ji berhemi danasin hati nifsandın le va be avaki teorik ve analitik teorik ne bejim bavaki analitik ve bu kurahya ki ekilser sekni careke metin yüksel her dün nifsandı yek tane ser poetikaya cegerhun yek şey adın ji ser Cegerhun Abdullah Goran o Paul Robson tipahef jibo xon az taybeti jibejim bakuri çteki pürnüye yani gelekes Abdullah Goran ve işte peşengi edebiyat helbesta modern nastiki jali şevazi bir taybeti le mixabın hatta naha kurmancı de helbesti bir nati çapkırın Am tane yani evji hani Hüner'in edebiyat ek başta Chopin'in hayvancı Abdullah Goran heye. Cara ekem Abdullah Goran bereji zaram edinip sekservi derketti. Bu le Abdullah Goran o cegerhun dinip seketi debahef. O Paul Robson ji elbesta. Evet. Yani gerek peyamen mühim yani. Saya ve
چیکه مثلا میجن بخوش نزانی بو یا خوندوانه جی از باورم اوش نزانن yani Cegerxuyn Abdullah Goran ama sale nezi hevde bo Paul Robson helbest nevisandine. Cegerxuyn de prani zani. De hatta berji miji qalave kekir. Le Abdullah Goran nevisandiye. İcan Metin Yüksel ve her duna dınav tabi peyvanda ve devrede durulmuştandın. Basa bir sahip Paul Robson ji bavarım gele kesene ve Paul Robson zanı helbeste Cegerxuyn nasıkın ama le pir bu avaki kurahi bavar nakım te nasıkırın. Yani siyah her redina peyvendeki de başlı nasıkın. Yüksek pür gringe. Yani balkeş ya Cegerxuyn besernava ey heval Robson'u Abdullah Goran ji bilbili açtı xas. Paul Robson bilbili açtı xas. Gerek başı. Me got sabahmış helbeste hen minakam bejim hen barki buqaynin vega bejim qaldikin vega miji dvenaber de goşka izle benerim dve ey heval Robson yani ve gedesbet ke dve derdemin te ev derde gran zor destiya ko ketenav cihan hen mazin bilind dehqan xandekan hin reben bin destmane perişan jvi derde ve yani qala wan devran dikeyen ko nijat perestiyet ken yen ko zulm zordariyet ken yani biz zamaneki şairane biz zamaneki saxoş yani tekiliye ki nabera kurda o raşken Ameriki datin yani ve amji daha cihamman derdim tam rıstenay biramın le kurdu raşika dedi berhev dedi wandını mukayese geçet ki aliwan hefpar evet şod ve neteni raşiketin bindestan amji spine mane perişan yani tam qalede karger renç berjot kar şiar bin ربان پریشان به هفر رابون yani Cegerxuyn deman şkul helbestem Cegerxuyn dinerin az bavar muji ve balık şan bele serve ki de cure yani mijar du gherre aliki ve sa derhaq şiar bu ne de aliki ve sa zedetir tamamsa helbestem gen em bebejinin klasik del burası sa judaye yani ve kako du beş heyede helbestem Cegerxuyn'de tabii ji bo ve ew xwîner nivîse bixwîne ew baştir fam bikin ya Cegerxuyn ji demeke dirêj helbest nivîsandine o helbet ew kariyera wî helbest nûsiyê de merhale hene ji xwe ew xwe di medreseyê de tekiliya wî helbestê bi medreseyê dest pê dike weçem medresê jî tabii ki helbestên klasîk tê xwendin ji ber wê destpêka wî bi helbesta klasîk dest pê dike yani tesir meselekiri elbette ki paşre çukas devir derbastı bir şerden siyasi digoherre ev tabii ki perspektifa üç digoherre ev cihan binya üç digoherre ev şey de helbesti bir de rudu da helbet. Yani hevşen bir ronak birin civake ki yani bu yerin civake durla kevin. Yani ve demede de ve ser demede çuvereji evji ke bandortar. Men ulgor ve ke duherine embejin konsepte yani naveroka berheme xwe nivisen xwe duherine yek juanşe Cegerxuyn. Em ve ke dibinin eğer merak bikin derhaq Cegerxuyn de je brasteji gelek nivisek xoş heye le koynek xoş dumaş heye. Jbirnek Frihan meşyart kedi. Ne nivise kedi nivise. Ya hatta ne ceser Cegerxuyn hoş nivise insan. Em haba derbek edin. Yani şikarma kadar baldar. Muji baldardın. Mevqas vaşan muji buxuyne yani. Muji buxuyne. Yani derekdin tüne ya muji bejin. Derekdin tüne. Derekdin kar buxuyne. Nesa. Aha. وديت وبهيس. هم صبي فخري خانم قالوا كجيب كن كدري تيچاب كرن كدري تبلاو يعني هم كيس بهساني وقام ديفيجن بكي وجي برست كن ديفيجن بچن بكرمش كدري كاجمرا ما مشاري كي ببيج باش تفرسي çapave tabi aile çapkın xondavan pir alaqadar nak lezwe bezim hajmara kemel İstanbul'e da dest bekirin her penç hajmar le İstanbul'e matbaya berdani hat çapkırın le me parçı xosku
ام لولد درخن yani beraber her tiştevi işte ki xon mali bi yerli malı bu li amed et çap kirin şu az ve xodiyevi li çikem li amed edişim havaleme Pranil Kurdistan edişim me xwas bira avji li Kurdistan derkeve cara yekken me li amed et da çap kirin o yani gel priskerek pırmazından ne keve ev edijana nuhadı li amed et çap kirin hepçteki bu me pır mühimi az bavarım bu xondavana ji ve çteki mühimbe o em bir olsa belafkırın tabii xondavan her izede belafkırın olan alakadardık ki. Brani bajarın Kürdistan'ı o işte İzmir, İstanbul, Ankara ciyek kitap yani Hüner'in Kürdi habildi ku habem dişinin öderi. Gelek bajarın ku hani Pranyavan Kürdi heylali Kürdistan hem de dişinin öderna. Em buraya kargoya dişinin. O aden edi yani brastici sayı internette pır rahat bu yani yeki ki bajarevan kat kitapxane Pürtük froştun ne ben ya Pürtük Kürdilerini frotten pır rahat dikare jme buxaz am ştikani bir şeyin ne havcına kede jme buxazı Pürtük Kürdi heyi ev malpereket tuzane betir grandidin ser Pürtük'ün Kürdiyan ve şan berhemi ve şanxanin Kürdi difroşun Pürtük Kürdi kom yani Ali dinye viyali gibi dikare ser internette sipariş yapabilir o bistine. Fahri Canavsa kaldıkken dağfil mevanen telvede referasat am yale dış çap eminiya cuvaki torin medya cuvaki ku gelek zedetem karani ez buaki neyni çaveki neyni her temşiravet kem rahlet kimsa lebele sadece vesile atışın ha baş jaki diye vejim başa ko heye yani Pürtük vaki kuttegot nikarbe peydep gen nikarbe vara bistine bekreşi lebele besaya internette tkare şuara gelek başı beveriye. Tenen neş bastandın neş ya brastiş ana iro dedi derfetten reklamı falan tüneydi o da Amerikan bütçekeş bu reklam bakın. Şuara buxa yani bey bejin alikariya komere genci rehstinek ve buxa var ki. Şu xondavan şey besaya internette hayvan şey zarama çedi. Yani ya yeki gere her kitapxana ki kitapxana ku am portfroşa ki kitabın Kürdiyle frotten hinur bibini tekefseri raheje falan. Edi yani Pranya xondavana şu tora medya civaki bu kartinin ser Twitter'ı Facebook yani edini. Emni vur ilan dekin şu gelek şur hayvan çiğe çedi be. Beli başa. Peki Fahriye Xan em de ben tamam kovara zarama dveşin lebeli te got Ahmet em par gittejin naz bikin ya kota merak kin jehne de Fahriye Ahmet'e je Diyarbakır'a yan. Kaderiş xalq kaderi az bu xo yani jejde bunamın derike çaymasıya. şey az bu xo hal Ahmet edişim. Amş gele derike selam hürmeti xedişinin. Ega usabe te got Fahriye Xan 12 سال بریان هاز فری زمان کردی بوم. نک فری بوم یام دست خوندم. یعنی دست خوندم. باید اکادمیک. مجبوره ده جزاروقتی خود هر تم از کردی. درام مالی ده هات خالته. البته. و پاشه وقت با آوایی که ببیجن تمام. میلیسکی گرامر. خوندم که میلیسکی از فری بوم 15 سال. گلک باشه. پارکی برخ بدن مان روزان بکی برخ بدن بریا و یکیجی. یعنی evin ev aşk kange dest bekir de got. قلبی یعنی بینگی و یکیجی. Yani ya av pır çiçek jinşkada çiçeki kuj dereke despenak ya av şoje her tim hebu ala qiyamın lamberi kurdi hebu yani her tim min هول داز بيتر كردي باخن عن از كيف خوش تبون كل دوران من كسين كردي باخن عن بخوينن هبه بره من زانگل Ankara خونده بو دو چاقامن ده هم برهمن کردی پرندک بو او زمان قاس روزه و دیگه براستی از علاقدار نبوم yani او درفت تو نبو دوام بو paşra edi her küçü berhemen kurdu zede bu o edi yani ve kurdeki jimrov xov de fikir yani ve kemaset ve histike hertim yani çimaz zamanı xonna xuynim nefsinim yani kemaset permesin hatta jibomın şemek bu şen bu gözün zanıp men edi bir yerden gözü yani
ay bəz بخوینم belki paşrı yani hesabı nefsinde ne tüne burası. Benim dixwas az kitebeke Türkçe çava pır rahat xuynim. Dibek kitebeke Kurdîjî bu hesaniye bixuynim. Şberk evli pır zahmet bu yani. Kitebe evli min xwand hatta davi tiştek şey fahmne kirli min xwand. Kir inat hatta davi xwand digelkim min pır game tiştek fahm kir. Ev çend berhemin evli usa derbas bu. Her küçük zede bu. Evli yani digelkim kaşo zamanı me ama ferhenga fahm dikir falan. Bevan yani işte bir sala bir şey peşket. Ez vaka ko Fakhriye Xan dibihîsim yên ku vêga temaşe dikin vê baş e ku te vê biryarê dayê. Gelek birastî ji em pîroz dikin ketkarên kovarê ji em dîsa bê bîr bixin Mihemed Şarman, Zana Zeydin, Emran Aran û Burhan Tek wek lijneya weşanê em we teva pîroz dikin xwediyê kovar û wek edîtorê kovarê jî Fakhriye Assay. Em Kübra Sağ, Mehmet Emin Cırık û Mehdi Caferzade jî ji bîr nekin. Ew jî em wan jî ji bîr nekin. Aha ew ji ber bixeyrin vallahi. Gelek başı yani ejmara şeşem megot em dîsa bi bîr bixin ku her çar mehecarekî derdike ve ev jî ji bo xwe çile sibat adar û nîsanê derbastar re em dibêjin tevkariye bidin herin biçin bistînin bikirin bixweynin bi vî şeklê eger em nikarbin binivîsin jî ew qabiliyetekî din e yani merim nikare binivîse jî meriv dikare bixweyin ev jî tevkariyek herkes ne mecbur bixwîne şwe lê berê eger meriv bixweyne meriv dikare tevkariye bide zimên ji bo ku zimanê me zêdetir bi pêş de bikeve biçe ev muhîm e xwendin tevkarekî têra xwe girîng yani kes bira xwendinê wisa biçûk nebin yani ne şart herkes binivîsin ma zimanê dinê xelkê nivîsan ziman dinê hemû dinivîsînin rast hemû Türk dinivîsînin na hatta muhabbet bêjin belkî we xwend binivîsin jî yani çima nebe em jî wiha dibêjin da ku hejmar zêde bibe gelek spas dikim Fakhriye Xan spas dikim û serkeftinê dixwazin inşallah dewamiya wê were bi hejmarên din em dîsa debkin mêvan Beli temaşavan leja editora kovara zarema ku me got hejmara dawi derket Fakhriye Assay îro mêvanê me bo em derheqê karû barin kovarê de axfin em ên hajî berê xwe bidin filmên vîzyonê ka kîjan film li benda min eger hûn bixwazin dawiya hevdeya xwe bê filman